ngakunyita ugeni thini wa tabarira ya Metha ya Kagoni ni njitagwo Monica Kagoni. Muthi tucerete thini wa gicagi kia Marigu-ini ni guku mwena wa South B County ya Nairobi, haria tugukorwo tugicemania na muiretu umwe utanaheirwo na twana twa mahatha, no kamwe gakana gake gakorwo ni karagerera ihinda iritu kumana na murimu riu. Kujitekeria tunyita ugeni mundu gwitwo Purity Gatwiri. Karibu sana Purity. Asante. Ni wega ni gutunyita guku kwanyu. Thank you. Ni ndiramenya gikuyu hanini ni gigucanganya. No ni ngugeria. Ni ukugeria. Kiari gogekira githweri. Purity umete ku? Ni umete guku. Ni muciarire wa guku. Njereirwo guku na ngarererwo guku. Uciarirwo guku Marigu-ini na ngarererwo guku. Ni thomete? Nthomete nginya form 4. Mani hau ni wikite kothi o yothe? Njikite driving aria Kibit na ngaika computer. Koguo no utwarithie ngari? No ndwarithie ngari. Muthemba uriku? Any. No muno practicals njikite na kiria timanyu eno ingi automatic. Haya Purity, we na twana we na muci muci waku? Muhiku na ciana ithatu, mwanake umwe tagwo Kyle na mahatha ni Trish call na Trivian call. Kahiga kuke na miaka igana? Ana miaka 5. 5. Okay. Na koka tuiretu ni tuto mahatha? Ni tuto mahatha, twina mwaka na mieri 3. Twana tutu tugiciarwo ri reke twari uhoro wa tumahatha. Watwita unau dauga Trish call na wa mbere. Trish call. COLE. No cio getagwo Trivian call. Ni mari maretwa magi guku Kenya? Aca. No macio. Othe ona first born etagwo Kyle. Koguo matire maretwa maya mangĩ. Twa decidere matuike unique. Na fatithia? Ni mafatithie. Okay. Haya, now Purity, twana tutu twaku twiri tuiretu tumahatha, wajira twina mwaka na mieri 3. Na mieri 3. Ni twaciarirwo tandariria twaciarirwo wegai kana ni ha thino gutuika ni wokira kamwe gatuiretu tutu na tomaritwo macio ni maranichanganya muno. Okay, kambere getagwo Trish, ete brown skin kana tugaitaga slay kana brown skin. Kau kangi niko Trivian. Kana tomboy. Trivian niko karwaru? Aca. Trish niko karwaru. Trish niko karwaru. Na niko kaumire mbere? Niko kaumire mbere. Haya. Watuciarire atia? Ndamaciarire na mieri 8 tondu ni ndarwarite pressure yari iguru muno, na kwe kihundu kia hanikire that day negetha nginyitwo ni labor. Kwe mutumia ndiyo uria mekanite na muthuri wakwa akihurira thimu akinuma, riu pressure ikihaica muno plus dari na mathina we dari tondu ngoragwo ndi anemic, riu stress plus pressure kuma guciarwo kana wagia ndani gwatikire? Kuma guciarwo ngoragwo ndi anemic na ngoragwo ngithinio ni thina ni pressure. Riu iyo ni atumire ngigia early labor tondu mare maciarwo walikuwa wazaliwe July, no riu nundu wa mathina mao macio magiciarwo mbere maciarirwo June 29. Waliwekwa kwa nasari ulipoanza? Maigirwo nasari, no tio mari na thina nini. Thina waku wariki? Thakame yari thi muno tondu rira ndamaciarire ndathire into coma for around 6 hours. Riu nini ndaikarire thibitari tondu ni ndatwikire very weak. Riu maigirwo nasari tondu ndingihota kumongithia kana kumanyita, riu makihave kuigwa nasari. No ni mari sawa tondu mari 2.5. Wamaciarire na njira ya nomo kana guthithwo? Ndamaciarire nomo. Na wamaciarire thibitari? Thibitari. Ni wa thibitari. Haya, kumania na hau ri ni wahota kumongithia ni wajira ni wagire na mathina ugithii tuakoma, uliweza kuwanyonyesha baadaye? Niliweza after 1 week. Ndajia kumongithia in 1 week's time. Riu after 2 weeks nilio twa release kwa mathibitari tugioka, no mwana nari na thina no ndiamenyaga.
kinya rĩrĩa akinyirie mĩeri 6 akĩanjia kũrĩa nĩrĩo rĩu ndanjiririe ku notice warĩa agatahĩka ngĩmũtwara thibitarĩ mwanya no matihotire kũmũteithia kinya rĩrĩa ndakomire nake Mbagathi nĩrĩo mahotire kũnjĩra intestines yake ni twisted. Wacha turudi nyuma kidogo. Unaenda mbio sana. Okay. Hii time ya kuwanyonyesha ulinyonyesha 6 months. Okay, Trish ucio mũrwaru ndahotire kuonga muno aregire na mĩeri 3. Akaremwo nĩ kuonga. Ndio thĩna nĩkĩ no ndathire thibitarĩ etagwo Kagoni hau Kabuku. Kagoni level 4 ngĩmera mwana wakwa ndronga makĩnjĩra nĩ nomo gwĩ ciana iregaga kuonga na mĩeri ngĩra mama makĩnjĩra nĩ nomo tondũ naniĩ ndaregire kuonga na mĩeri 8 ranjĩrire no nomo mwana no arege kuonga kũu karegire kuonga na mĩeri 3 no ũyũ ũngĩ aregire kuonga tondũ ndia producaga iria mũno tondũ wa thĩna ũyũ wakwa anemic koguo iria rĩtokaga mũno. Purity, umeniambia ulimpeleka hospitali Kagoni, kasemekana hakuli, hanyonyi, hawezi kunyonya. Sasa uli substitute na nini maziwa? Tulinunua nan. Lakini sasa after some time ikawa ni bei kali hatuwezi afford, so nikamweka kwa maziwa. Na nana alikuwa anakunywa vizuri? Nana alikuwa anakunywa vizuri. So between 0 to 6 months alikunywa tu maziwa. Maziwa. Hakuwa anakunywa kitu kingine. Na akikunywa maziwa na behave aje? Alikuwa sawa. Though hakuwa anakunywa sana kama sister yake. Juu sister yake angemaliza hata chupa 3 ama 4 but yeye moja angeenda full day. Alikuwa anakunywa tu pole pole. So kuulizia naambiwa kawaida twins huwa wapelekani. So sikuworry by then. But shida ilianzia venye alifika miezi 6. Ndio alipoanza kukula. Tukiwa bado hapa below 6 months, alikuwa anaongeza kilo. Si sana, ni grams tu. Na sister yake? Sister yake alikuwa anaongeza kilo. So ukiangalia vile hao watoto wamekuwa, unaweza sema amepiga hatua, ameweza umeniambia kwa 1 year 3 months. Wameweza kupiga hatua, labda sister yake ule mwenye hana shida, yeye mwenyewe ameweza kupiga hatua zile tunaita milestones. Okay, bado not to my expectation. Juu firstborn hakuwa na shida, so aligrow, but by the time alikuwa 1 year alikuwa anatembea, but this unaona bado anaketi ni kutambaa saizi. Na huyu sister yake kuketi tu, but haizi keti for long. Anaketi tu muda kidogo. Ndio. Sasa yako na kilo ngapi? Trish. Trish ako na 5 kilograms. 5 kilograms. Na kwa 1 year 3 months. Haya, sasa umesema alipoanza kukula ndio uligundua kana shida. Ndio. Kulifanyikaje? The first day nilimpatia uji, alikunywa na akatoa yote. Nikadhani ni ile the taste maybe venye hajazoea, so nikasema nitampea kidogo kidogo, but every time akula anything iko na particles anatapika, anything iko na particles anatapika. Nikatoka kwa uji nikaenda kwa food, soft food like rice. Ninabonda kabisa, napika inakuwa uji, but nikimpea still anatapika. Nikaanza viazi pia nikabonda, but nikimpea pia anatapika. So nikashindwa ni nini mbaya, but sister yake akikula ako sawa. So nikajua kuna shida since si wote wanatapika. Nikampeleka hospitali. Nilimpeleka Access Afya. Wakampatia dawa fulani, akaniambia ataacha kutapika. Hakuacha, akaendelea ikawa worse. Nikamrudisha tena. Huyo daktari akaniambia kuna watoto huwa wanajitapikisha. So mimi nikajua huyu mtoto ni kujitapikisha, nitamkaza. At times hata nilikuwa na chuna kidogo ndio asitapike, but nikaona imekuwa worse for 6 months. So wakati ilifika July this year ikawa worse sasa. Ikawa hizi kula chochote, akakuwa malnourished,
nywele yake katani kaanza kuwa yellow, tumbo ikawa kubwa, akaanza kufura hadi miguu. I have some photos naweza kuonyesha, akafura miguu, kafura macho. Nikaona hapana, this is serious. Nikampeleka Kagoni hospital huko. Tuna rafiki ako Kabuko, wakati tulimtembelea akatuambia acha tuende Kagoni level 4, bado tukarudi huko. Kwenda huko akaangalia, akapatiwa tu dawa fulani, but kukuja mtoto no change. Hawakukwambia ni shida gani yako nayo? Aliniambia tu mtoto wako anemic. That's all. Okay, hakupimwa ama kutolewa damu, nile tu daktari alimwangalia tu na macho. Akampatia dawa fulani, then mtoto hakuchange. Ndio sasa nikaadvisiwa na mom nimpeleke Mbagathi. Kufika Mbagathi tu hivi daktari alimuona, hata hakufanya kitu, nasema apelekwa Ward Street. Kwenda nikaambiwa, kwanza alikuwa na malnourished, alikuwa kabisa anaisha, alikuwa na edema, ilikuwa inafanya miguu ifure, alikuwa na kwashiakor, alikuwa na chest infection, alikuwa na chest allergy, alikuwa na pneumonia. Hizo zote zilikuwa zimemwaffect zote pamoja. So daktari wakajaribu kumtreat, hizo zikaisha, but still vomiting haikuisha. So wakasuggest afanyiwe inaitwaje ultrasound kwanza. Akafanyiwa ultrasound, ndio sasa wakaona kwa umbali, juu hiyo mashine yao si kubwa, inaonyeshana mtoto ako na nini zake, intestines they are a bit twisted, ziko twisted. So wakasema jiona mashine kubwa, tuende hospitali nyingine. So far tumekuwa tukienda hospitali, wanatuambia mtoto, wakiradio report wanasema mtoto ndio ziko twisted, but hawajui hadi wafanye nini hiyo barium salo wenyewe. Ndio. Na sasa ulipoelezewa ati intestines ziko twisted, ni kumaanisha ndio maana haizikula chochote? Ndio maana haizikula chochote, juu sasa ikifika baadaye haipiti. But liquid ni easy kupita, juu inaweza pita, liquid can pass anywhere. But sasa solid, kitu solid hizi fika, hizi pita, na sasa isipopita lazima irudi. So sahi anaweza tu kunywa fluids peke yake? Kunywa fluids tu ndo anakunywa saizi. Sasa ni fluids kama nini? Okay, saizi nampea maziwa ama juice, ama kani uji, na naifanya inakuwa maji kabisa. Lakini naona pia hali yako haiko mzuri kabisa. Pia mimi nimekuwa pressure, imenisumbua sana. Pia kama saizi tunaongea naumwa na kichwa pia. Sawa, nitwabe turugame o hanini tu, nituracokereria thutha wa ihinda ritari kuraihu, nigetha tukorwo tukimenya uria tuguteithiriria Purity na kana gaka gake ka ukuru wa mwaka umwe na mieri 3. No igwa gutire kindu kangiria tondu karia no kuruta ciothe tondu mara mako mari na thina. Ndugathi haraya, nituracokereria ino ni tabarira ya Metha ya Kagoni. Ngatho ni guthi na mbere na kwirorera tabarira ya Metha ya Kagoni, angikorwo ni hindi uranyitanira na ithuĩ tucerete gicagi kia Marigu-ini ni na guku mwena wa South B county ya Nairobi, na tucereire muiritu mutumia, reke tunde mwite muiritu to no muiritu mwithi uri na kana kari na thina wa mara na karabatara uteithio wa naihenya, na turaraniria nake etagwo Purity Gatwiri. Gatwiri ni kuma Meru? Kuma Meru. Meru ku Mwana wa Timau. Haya, ni uri waikara Meru? Ujirire uciarirwo guku? Ndiciarire guku. Magire waikara Meru niki? Ndio au ndingehota kuga. Wewe korire uciarirwo guku. Aciari aku meho? Maito tu, baba akwire 2015. Ugwakua mutionire bata wa gucoka kuria muciĩ wake uri? Okay, kuma tene andu akuri hawajaitupenda, kogwa tutonire atire bata guthie na kuu tondu gutire atujaikuwa welcomed. Ndio. Muciarĩtwo mũrĩ igana? Eri. Mũrĩ eri. Mamu wanyu ũhoti wake wa kĩmbeca? No mayendagia. Ati nĩ kĩendagia? Mai. Endagia mai. Nĩ mwamũrerete namo? Asha, atorete na wira mwingi. Okay, ari mundu wa bidii muno, na alikuwa mtu wa bidii. Alikuwa mtu wa bidii sana, lakini my dad, may soul rest in peace,
aliskwanda pesa, akatuacha bure. Alichukua ndogo ndogo, akavunja mam. As you are talking, mamangu saizi zifanya kazi nzito. Alimharibu kabisa, ndio abaki na ndogo ndogo, na leo tu anakujanga kunyakua. Kamaliza kila kitu, ndio alituacha in that state. Ukisema alivunja mama, alikuwa anamchapa? Ndio. Unajua unaongea shenga kidogo. Pole. Nimelelewa kitu leo. Lakini kumgonga, kumvunja inamaanisha alimvunja mguu na kumuumiza kifua na nyundo. Ndio. Sasa ilikuwa violence. Hivyo. Ndio. So ndio ilifanya hata kwanza tulitoka na mam tukaenda for around 7 years. Ndio. Ukaenda wapi? Kwanza tulienda Gatwiri. Na maisha ilikuwa mbaya. Kwa nini? Angeweza kuafford hiyo kuumizwa. Angeweza kuafford kutulea vizuri. Ndio. So hata saa zingine nilikuwa naacha shule na kuja kumsaidia kazi, lakini tulitoboa tu. Umeniambia mmezaliwa mkiwa wawili. Mimi na ndugu yangu. Brother ama sister? My brother. Ako wapi yeye? Anasaidia mama kuuza maji huko juu. So hata yeye anakaa tu hapa kwa kijiji. Tuko tu na yeye hapa kwa nyumba. Umeniambia umeolewa. Ndoa yako iko aje? Ndoa yangu sitasema mwenye amenioa hana kazi, lakini hata kama watu wakuli mapenzi, at least ananipea amani. Tunatafuta ile kidogo tuko nayo, tunapata kula, lakini alijaribu kusoma, alisomea mass, alisomea media, lakini hakuweza kumaliza. Amefanya tu certificate. Ndio. So hana kazi. Hana kazi. Kutafuta tu kibarua hapa na pale. Hapa na pale. Like na dem napatanga pesa ngapi? Ikiwa nyingi sana 200. Ndio. 200 utaigawa aje? Ni mahitaji gani kunayo kwa nyumba? Sana mtoto. Na hakikisha amepata fruits. Na hizo fruits zenye anahitaji si bei ya chini, ni bei ghali, kwa sababu lazima nimtafutie za kuongeza damu. Mimi pia nahitaji matunda kuongeza damu, ndio kizunguzungu siniweze, juu pia damu yangu iko chini. Ndio saa nikiweza inabaki 0. So matunda inamaliza kila kitu. Matunda sana kwa mtoto na mimi inamaliza kila kitu. Na uko na wengine wawili. Niko na wengine wawili wanahitaji chakula. Haya, na sasa huyu mtoto tuseme kama diapers una afford, unamfunga na sana kama leo, kwa sababu mmekuja ndio nimesema acha niwafunge diapers. Sana wanafunga nylon na napkin. Na sabuni utapata ya kuosha? Huwa anatumia kipande. Uliniambia mnaishi kwa mama. Kwa sasa tunaishi kwake kwa sababu tumeshindwa kulipa rent. Mwenye nyumba alitufungia, toa vitu nje, so ilibidi tutukuje kwa mama. Vitu ziko wapi vitu? Kiti moja iko hapo kwa mama, hizo zingine zimefungwa ziko chini ya kitanda yake. Juu ni kitanda tu na kiti, mitungi na stove moja. Mlikuwa mnaishi bado huku? Tulikuwa tunaishi kijiji fulani iko ukipita South Sea. Inajiita Manguo. Sasa mkafukuzwa huko juu rent iliwashinda? Rent ilitoshinda. Rent mlikuwa mnalipa pesa ngapi? 3,000. Ikashindikana kabisa. Ilishindikana kabisa. Purity, uliniambia hata kadi ya NHIF huna? Niko nayo lakini nilishindwa kuiendeleza. Juu sasa kwa siku ukipata 200 ama 150, ukijaribu kuigawa unapata hakuna, hata ya kusave ya kulipia hiyo unapata umekosa. Sasa huwa mna survive aje? Hebu nieleze. Kwa sasa tuna survive na maji hii ya mama, inatusaidia na mzee akitoka at least apate hata kani ya kufua ama anything, na mimi sasa nabaki na watoto. Tu hata kibarua uwezi kwenda? Juu sasa huyu mdogo pia siwezi taka kuachia mama mzigo yote. Unaona pia ametupea pale pa kulala. Sasa siwezi mwachia mzigo yote, si inabidi tu nibaki nyuma niangalie watoto. Haya, Purity, nimesikia mama yako akikuita smiling machine. Tuna smile tu hata ukiwa katikati ya hali hii yote ambayo tunaona ikiwa ngumu sana. Tunashindwa where do you get your strength? Sasa nitasema napenda kuomba
pia huwa nafanya kenye napenda sana, kuimba and a lot of acting. Before mambo yaribike kabisa nilikuwa nimefanya a little bit of acting. So when I feel like nataka kuwa wazimu, naeka wimbo ama mimi mwenyewe naanza kuimba ama naanza tu kudance. Pia nimepitia mambo mingi sana, ingine sijui nitaweza kuongea saa hizi. It's sensitive. Maybe nitakwambia ukiwa peke yako. Vitu kama hizo nimepitia na watu wengi. Ndio hizo sasa zimefanya at least nikaona kama sikufa by then sitakufa. Hata sasa sitakufa, sasa ndio inafanya na smile tena, kupatia watoto wangu hope na pia kupatia mom hope. Juu nikiwa gloomy all the time na pia in a way ameanza kunitegemea, haitakuwa nzuri. So najaribu kukeep some watu wenye wameni surround happy. Haya, turudi hapa kwa mtoto. Ulipoenda hospitali umetueleza uliambiwa kuna twisted intestines. Hata hizo picha nimeona na hizo documents nimeona. Sasa umejaribu kutafuta hospitali ya kumpeleka afanyiwe surgery ama umepiga hatua zipi? Okay, nimeenda hospitali kadhaa, but each hospital nataka waanze from zero. Na nyingi hiyo barium swallow kuifanya it's from 10,000, of which hatuwezi raise hiyo pesa. It's expensive. So wengi kama Mata hospital niliambiwa barium swallow ni 10,000, na kama itategemea na how severe the intestines are, so wanaweza anzia kuanzia 90k kupanda. So kutoka 90,000 kupanda. Hiyo ni Mata hospital. Hiyo ni Mata hospital. Na pia itadepend na how severe the intestines are. Umejaribu labda kuuliza hospitali nyingine? Okay. Mata? Ndio nimejaribu Gatwiri ya Kenyatta Hospital, nimejaribu akaniambia mashine yao ni mbaya. Ya Gatwiri wakaniambia they can help but hawezi nipea full details not unless I'm going there. Pia nimeadvisiwa na watu niende Kijabe. Ndio. How bad is it ati huyo mtoto asipofanyiwa leo ama kesho? Okay, she is going to be malnourished again. Na kwashiakor. Jukata sasa ukimwangalia tumbo imeanza kufura tena. Ndio. Kwa sababu hapati everything. So wewe matumaini yako na raha yako inaweza tu kuona huyo mtoto akiwa tu sawa kama dada yake, ndio hata niache kuangaliwa na macho mengine. Unajua nikienda nao pamoja, hata kwa njia unaona mtu ananiangalia, unapenda huyu kuliko huyu. They don't understand. Naona tu mmoja ndo napea chakula, mwingine namchukia. So ningefurahi sana mtoto akipata matibabu ndio at least awe kama dada yake. Ndio. Dada yake ako sawa, amepiga hatua zote. Dada yake ako sawa. Okay, isipokuwa venye alikuwa amerudishwa nyuma kidogo na ugonjwa wa dada yake, but now she's okay. Jua ameanza anatamba na anaweza kusimama na vitu. Unaposema alikuwa amerudishwa kidogo na ugonjwa wa dada yake, unamaanisha wakati tulikuwa tumeadmitiwa pia aligonjeka. Ndio. Hata yeye aligonjeka? Ndio. Mkampole hata yeye aliadmitiwa? Tuliadmitiwa nao full month, the whole of August. Mlikaa hospitali ya whole month? Whole month. Mlilipa bill aje? Okay, bill kuna hao watu wa Kemri hao ndio walinisaidia kulipa. Juu niliwaelezea shida yangu na wakafanya uchunguzi huko, wakapata ni ukweli kenye nilikuwa nawaambia, so walinionea huruma wakanilipia. Ndio. Umesema Kemri? Kemri. Na hujaonelea urudi huko uambie vile uliambiwa? Nimerudi mara 2, wakaniambia hawezi saidia juu walisaidia pale wataweza. Hakuna mahali pengine umetafuta usaidizi? Nimejaribu kwa makanisa. Okay, nilijaribu mtu mmoja, kuna mtu fulani sitamtaja jina for security purpose, akachukua picha za mtoto, akaenda kuomba usaidizi, but wakati alipata pesa alitumia. Hakukutumia pesa? Hakunitumia hata ndururu. Na alienda na makaratasi ya mtoto? Ndio, nilifanyisha photocopy, nikampea zote pamoja na picha za mtoto venye alikuwa, nikampea zote. But wakati alienda akapata pesa. Uko sure alipata pesa? Ndio, niko sure. Juu kuna msichana alikuja hospitali na akanionyesha. Ndio. Lakini pesa hakuwahi kukufikishia? Hata shilingi hakunipea. Achana na yeye. So Purity, apart from mtoto wako kupelekwa hospitali,
Nimeona hata huyo mkubwa unaita Razi ako nyumbani. Ndio. Na leo ni na ile siku tunatengeneza hii kipindi ni siku ya shule. Ndio. Kwa nini hayuko shule? Hayuko shule kwa sababu ya karo. Tujaweza kulipa school fees for 2 terms. 2 terms. So hajasoma term nzima ama? Okay, amesoma. Nilienda nikalilia mwalimu, lakini sasa hii wakati anasema sasa it's no longer in her hands. So tufanye kitu ama hatapewa results na ataenda next PP2 next year. So kwa saa hii amekaa nyumbani kwa muda upi? Okay, huwa anakaa siku moja 2, narudi huko nalilia mwalimu, anarudi. Ndio. Lakini kwa sasa wamesema hawezi fanya mtihani. Ndio. Hawezi enda the next grade. Yeah, the next kwa sababu grade. una school fees. Ndio. Haya, sasa Purity, mimi nataka uangalie hii kamera. Okay. Uambie mtazamaji wa Mount Kenya TV ile kitu nataka. Nakusalimu tena. Kama vile umesikia, naitwa Purity Gatwiri. Ni kama mzazi ningekuomba unisaidie niweze kutibu mtoto wangu Trish akaweze kupona na akaweze kuwa kama wale watoto wengine, na kama inawezekana pia mwanangu Ramsey arudi shule. Nitafurahi sana na Mungu atakubariki sana. Ubarikiwe. Asante. Purity, uko na namba ya simu ama donations zetu tutatuma wapi? Tupe namba ya simu. Okay, sawa. Ni 0718972483. 0718972483. Haya Purity, usijali, mambo yote itakuwa mzuri. Asante sana. Na mtoto atapelekwa hospitali na atatibiwa. Na lakini wewe lazima utuhakikishie kwamba utapeleka mtoto hospitali. Na huyo mwingine utampeleka shule. Na wewe mwenyewe utajiangalia kwa sababu hao watoto wanakuhitaji. Si ndio? Haya, mwiroreri wa Mount Kenya TV tukaragia na Purity Gatwiri maikaraga thiini wa gicagi kia Marigu-ini guku mwena wa South B guku mwena wa Nairobi. Kana gake ni makari na thina wa nda baramako gutiri kindu kangihota kuria kana okiria karia gagatahika okiria karia gatahika. Thaici turaria nawe nini ngunyitite kana kau na ni makana kau gatikinyitie ona kilo 5 na ni uhoro wina kiha muno korwo no tuhote guteithiriria Purity na tone joy wendo ndekagia please tikira gutumira Purity uteithio waku nigetha hote gutwara mwana wake thibitari. No tukwamba turugame hanini tutugicokereria ni undu wa we hihi ungikorwo ni ukurituhagirwo ni ruthiomi ruru rwa githweri gitukanite na cengi nitugukorwo tukiraniria na mamu wa Purity onake akorwo agituhutiria o hanini tu mathina maria muci uyu uragerera kumana na ndwari ya mwana wao. Ndugathi haraya, ino ni tabarira ya Metha ya Kagoni. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Metha ya Kagoni. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ gĩa 3 gĩa tabarĩra itũ twakorwo twaranĩria na mũirĩtu ũgwĩtwo Purity Gatwiri. Akorwo ndũkinyĩte kana nĩ hĩndĩ wanyitanĩra na ithuĩ, nĩ mũirĩtu kana gake karĩ na thĩna wa mara na gũtirĩ kĩndũ kahotaga kũrĩa na nĩ karabatara ũteithio wa naihenya. Na rĩu tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mamu wao o hanini. Tũnjĩtĩkĩria nyite ũgeni nyina wa Purity. Karibu sana mam. Asante. Marĩtwa maku nĩ marĩkũ? Marĩtwa makwa njĩtagwo Selina Gaki. Selina Gaki. Gaki. Njiarĩirwo Meru. Na ndereirwo kũndũ kũretwo Nyanyuki. Na ngahika kũndũ gwĩtagwo Timau. Ngahikio nĩ mũthuri wĩtagwo John Tongutu. Ũguo South B Marigu-ini twokire mwaka wa 93 nĩguo ndahikire na ngĩgĩa mũirĩtu ũyũ wakwa. Nĩwe wa mbere? Nĩwe wa mbere. Mwaka wa 92 mweri wa kana mweri 17. Ũguo ndĩrauga nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩaha ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ wĩka ũndũ. Tondũ kuma mũthuri wakwa arĩkia gũkua akuire mwaka wa 2015 mweri wa kerĩ mweri 18. Na kuma hau nĩ ngoretwo ngĩgerera mathĩna maingĩ mũno
tondu ona andu ao aria twathire mathiko na ndiarekirwo ndare kuu Timau. kuu Timau. Nĩ ndakĩte na ngeka maũndũ mothe na mũthuri wakwa ho ndiarĩ na thĩna. Ũmĩrĩrie mama. No thaa ici nĩ wega ũrĩa njikarĩte ndĩ mũtumia wa ciana 2. Ũguo wathiĩ kũrĩa Timau ona ndwarekirwo woe kĩndũ gĩaku kana kĩ? Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ndarekirwo njoe, na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe twekire kĩrĩa. Nĩ gwakorirwo na thĩna mũritũ tondũ hau nĩ rĩrĩa ndakinyire ũguo tũgĩka mathiko marĩkia gũthira, nĩ twerirwo andũ a mũciĩ tũtigwo. Rĩrĩa twatigirwo, mũrũ wa nyina nĩ anjũkĩrĩire na akiuga athiĩ, na akiuga nĩ akorwo ndigũtuĩka mũtumia wake ndigaikare mũciĩ ũcio. Kwani nĩ ndaingatirwo na ciana ũtukũ, nĩ ndoire ciana ciakwa na tũkĩinũka, ngĩhũrĩra arata akwa thimũ arĩa mandwarĩte makĩndũmĩra tigiti. Twakinyaga gũkũ thaa 9:30 cia ũtukũ. Na ngĩra Ngai nĩ wega tondũ gũtirĩ andũ ndagurarire, ona akorwo ngoro yakwa nĩ arĩ na ruo, mwĩrĩ wakwa nĩ wĩ sawa. Na mwanake wakwa nĩ ndĩathiaga kũingĩra form 4 nĩ arĩkirie, na thaa ici eha onake nĩ acũra ndĩ nake, gũtirĩ ũndũ tũreka thaa ici. Ndageria ingĩre college, arathomire mwaka ũmwe, ngĩremwo nĩ gũthiĩ tondũ njũrũragia tũkuo twĩho, ngĩimba magũrũ tondũ ndakoretwo ndaunĩka kũgũrũ gũkũ, ndagũthĩtwo nĩ mũthee wakwa. Mũrana nĩ kũimbu, ndihotaga gũthiĩ nĩ kũgũrũ gũkũ. Ũguo nginya mbara yake mũciĩ we nĩ ũmĩũĩ? Nĩ ndĩmĩũĩ. No ngiuga no wega tondũ Ngai nĩ anjigĩte ndĩ thayũ, tondũ nĩ ngũrĩte ndĩ mwana wa ndigwa, ndiarĩ na aciari makũndetera, na gwitũ nĩ niĩ mũkũrũ, rĩu no niĩ maroraga. Rĩu na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo thaa ici gũthiĩ nĩ kũranema na ndingĩhota kĩrĩa, by the way ndĩ na mĩaka 45 thaa ici. Ona rĩu mĩaka ĩyo wĩra wa kũruta wa kũrũra gũthiĩ na gũcoka no nginya ũremwo. Rĩu njikara haha nyendagia maĩ maya, mũtũngi twendagia ciringi 5, rĩngĩ mũthenya no nyendie nginya 50. Nona 50 rĩu 50 tu. Na mũirĩtu ũyũ waku aikaraga gũkũ gwaku na ciana ici ciake 3, na 50 nĩyo wathũkũma? Nĩyo ndathũkũma. Rĩu ngeragia ngathiĩ ngagũra gĩtheri kĩrĩa kĩrugĩtwo nĩgetha tũkahota kũrĩa, tondũ ndauga nĩ kũruga irio icio rĩngĩ itikũigana. Nona rĩu ngagũra gĩtheri kĩu tũkarĩa kĩo, rĩngĩ tũkaga. Ta thaa ici mũtu ũkinyĩte 130, tũngĩgeria gũkũ tũragũra 130 na rĩngĩ amena nduka marendia nginya 140, tũkaremwo nĩ mũtu ũcio tũkarigwa rĩu rĩ tũgwĩka atĩa. Iria tuona tũkarĩa, nyendetie mbeca nyingĩ mũno nĩ igana. Ona ndagĩka icio mwarora hau nĩ mwana atirĩ mĩtũngi ĩroka hau, andũ gũkũ nĩ mathire. Rĩu no hwaĩ-inĩ nĩguo ngwendia ta 50 o 60, yani iria nyendetie nyingĩ mũthenya nĩ igana rĩmwe. Na rĩu wĩna kacukuru gaku karwari, kana kau ũkoretwo ũgĩgeciria atĩa? Nĩ ngoretwo ngĩgeciria ũndũ Ngai angĩhota gũkahonia, kana ũndũ mũndũ tu mũndũ wa kwĩrutĩra ahote kũndeithĩrĩria mwana ũcio nĩgetha ahote kuona kĩrĩa matibabu mega. Tondũ ta rĩu gũtirĩ ona ingĩ ũrĩa arerwo athiĩ agathĩnjwo nĩguo athondekwo mara macio, tũtingĩona mbeca icio. Ona ingiuga nĩ hote ndingĩona, tondũ ndirĩ na mũgũnda njuge nĩ ngwendia, ndirĩ na ng'ombe ngiuga nĩ ngwendia, gũtirĩ andũ ndĩnyitĩrĩire. Rĩu no Ngai ekire kwenda wake na andũ a kwĩrutĩra arĩa mangĩhota kũmũteithia nĩgetha mwana ũyũ ahone. Njũkire wanjĩra atĩ thaa ici ũrakona nĩ kega, kwĩ hĩndĩ kararĩ koru mũno. Hĩndĩ ĩyo karahanaga atĩa? Kaimbĩte mwĩrĩ wothe na arabu gũtirĩ kĩndũ kahotaga kũrĩa. Twagatara mbagathi gekĩrĩtwo mĩbira nĩyo kaheo nao karia. Ona thaa ici gũtirĩ kĩndũ karagĩa kũrĩa no tiga kũnyua tu, kona karia gakanyua. Rĩu twandĩkĩrwo akorwo nĩ nani kanyue nani yumaga 2,300. Wathiĩ supermarket yuma 2,300. Ngona rĩngĩ ona kwa afford yo nĩ thĩna. Rĩu ngera Ngai tu acike ũcukani tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ wa kuga tiga Ngai aingĩrĩire gatagatĩ. Rĩu thaa ici mũkaheaga kĩ na wanjĩra we ũkuona 50? Rĩu ndona 50 rĩngĩ rĩ, akorwo ndĩronete 50 to mũthĩ thiaga ngagũra karia karĩa kaumaga kĩbaũ. Karia kau tũgũcamũkia
tukaiye tondu ndangihota kunina akunywa kanini tukaiyuia nginya waini gagacamura ringi gakarara tukaruta kirimu tugakae tukongerera tumai tondu gutiri undu ungi mwana ucio angihota gwika atia gusurvive no anyuire tumatu kiria ta kiu na ndire na mbeca cia kuhota gwika atia kumugurira kiria arenda ria ndiona mbeca ngagura karia ngagura kau kanene ngayuia mwana ucio agathii na mbere kunyua. Uguo riu muiritu waku ringi agithii uguo gwetha kibarua niwe agutigira kana kau na gaka kangi tondu ni tumahatha gatigwo na tweri ona kau kangi nako ruo na ringi ni kaga nginya kia guthii thukuru tondu mwana ngiukirage kindu gia kuria nuonaga guthii nginya thukuru kwina hinya ngaikara nake nyumba to muthi murona kare nyumba tondu ringi ni agire kindu nginya gia kuria hari muthenya muri ni muhotaga kuria meals ciothe kiroko thaa 7 hwaini asa icio asa ringi tona cai kiroko ranji tutire kindu tukona hwaini nginya twana tondu wakora nduri ugwika atia guku ni gundu tangithie kuhoya kwa mundu ona wathie kuhoya kwa mundu ukona ai asa ringi kwina thina ngomiriria tu kera Ngai atwe hinya ngauona ria mfastite no gwika atia no na riu ciana citingika ati no Ngai ni mwega ni mahota gutinda ona muthenya umwe wikinya waini ngakorwo ni ndendie tumai tu kona kiria ndona kamahe wananyururio ni undu wa mwana uyu wa muiritu waku wanacemania na andu muiritu waku atwira rimwe athii na ciana ici ri nionagwo tamenete gaka kanini atakaheaga irio akenda gaka kangi we wanacemania na andu marakunyururia na miario teyo ni undu wa kana kau kwanza hau ri ni aingi nginya o ikaria tuikaraga nao guku makona tandire turenda mwana umwe tukamena uria ungi na arafu ringi makona nie makauga ndina hinya okuhota guthie kwetha wira no njethe wira na ndionere irio kauga ni wega no mangimenya uria maguru macio marauga tinie kurega nie ni nyendaga muno tondu na nguo icio ndagurite cia kwendia tuguo tunini nyendagia tunjaketi twa ciana ya ndona ngathie ngoa twa 30 kwangendia 70 ngathiururukia riu ndagethie muthenya uyu ungi tubesa twathukumire kubindithie na tu thibitari riu ngona na nikabanya ndie tumae tutu tukuona irio makaria ukira thie thiururuke njuke ningi ndware na njiki atia turia nguonete tuthie thibitari ucio ni ukoragwo thina no ni manyururagie no nani tondu mandiko ni maratwira tukiragiririe kwi mothe gakiririria na riu uhoro uyu wa gutwita tuke guku ri we ni uhoro ni tabarira wiruragira kana wamenyire atia ati Metha ya Kagoni no mbere ndieroragira no kwi muiritu murata wa muiritu wakwa no watwirire na kuma hau ngianjia kwirorera ringi ni nyonaga gia kurira ringi ngaga tariu ndikonda niraninite ta mweri na kindu itonete kindu no thaici njukire ndagakwa gwakiria kwa ino thimo na ndi uria aramita ago aharia 60 ukiria muthenya maria 60 nikio tuona umuthi tau areke nyone umuthi kana ni ukorwo wi sawa na riu sigino ni arega gwika ati kwagira no ni miendete muno koguo wina mwihoko ati ndina mwihoko mwana waku ni gukorwo akirigitwo ni uhoro hoeire tondu ndungithie kwi Ngai utari na ibata riu ni mabataro makwa ona ngioya kiroko kana muthenya kana ri hoyaga Ngai andeithie mwana ucio ahote kuhona tondu no rucio rwakwa haya ndireciria oko ni hindi Ngai aiguite ihoya riaku uguo ni gwenda uhuthire kamera ino uhoe uteithio wa mwana waku kuma kuri mwiroreri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Yesu mwana wa Mungu, nakushukuru siku ya leo Baba. Nijue mwathani nĩ ũiguaga ũrĩa wothe Ngai okaga gwĩta mwathani ũiguaga tondu we Ngai mwathani rĩ nĩ wambararĩtie guoko waku mwathani
no kaigua ihoya rĩakwa Jehova rĩa ndũire kĩrĩma-inĩ ngĩkũhoya Jehova nginya mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ njũĩ wĩ Ngai Mwathani ũmahutie na ũramarathima ũrĩa wothe woka na ũteithio Mwathani nĩ ũndũ wa trees yao nĩ Jehova nĩngũtũra ngĩgũcokagĩria ngatho Mwathani na ngakwĩra nĩ wega na ũkamaririkana Jehova we wĩ Ngai kĩhoti nĩ ũhotaga mothe marĩa tũtahotaga Jehova nĩ ũhotaga tondũ maandĩko maku nĩ maratwĩra Mwathani ona toa no tũgokĩra na Mwathani nĩ Thaburi 70 Jehova mwari wa ũmwe Ngai Baba kwambĩrĩra hau nĩ ũtwĩrĩte atĩrĩrĩ ona twathekerũra nĩ thũ citũ Jehova we Ngai nĩ ũkaga Mwathani na ũgatũhutia na ũgatũhe hinya Jehova tondũ we Ngai ũrĩa wagĩrĩire Mwathani rĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa igũrũ Mwathani maririkane Jehova ona ati oh hallelujah hallelujah thank you Ngai thank you Mwathani tondũ we Ngai kĩhoti we Ngai ũheanaga Jehova njune na ngatho nĩ kĩrĩo Mwathani ngũcokeria ngatho nyingĩ Jehova nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kuona ciana ici ciũkĩte haha nĩ wendi mũnene Jehova ũromateithia Mwathani ũrohingũra njĩra ciao Jehova tondũ Ngai nĩ ũtemaga njĩra arĩa atarĩ njĩra Jehova Mwathani mambararie mũthenya wa ũmũthĩ no maiguĩre tha Jehova ona ũrĩa ũgũka na ũteithio othe Mwathani ũromũiguĩra tha Jehova na ũkamuonekanĩra ngumo na ũgooci nĩ kĩrĩ we Jehova muonekanĩre Jehova njĩra ciothe megũthiĩ Mwathani ũgatuĩke ndereba Jehova ndamagitĩra na thakame ya Yesu Kristo Mwathani wakumbuke na watawale na uonekanie kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu na uwezo jina lako litukuzwe na lipewe sifa na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai naomba na atakuamini amen. Thank you Jesus. Nĩ ngatho mamu na tũrehoka Ngai nĩ aigua ihoya rĩaku na nĩ egũkorwo agĩgũteithĩrĩria na mũirĩtu waku na agũgũteithĩrĩria kũhĩtũkĩra we mwĩroreri wa metha ya Kagoni kana karĩa tũrateithia Purity he kana kau please kana karĩa tũrateithia kana karĩa tũregera ũteithio ngĩenda mũhũri mbica wakwa oyo ũthiũ wako ũndũ mawatho ma ũtangathi matitĩkĩrĩtio ũkonania ũthiũ wako no kana nĩ gaka getagwo kena ũkũrũ wa mwaka ũmwe na mĩeri 3 no ta ũrĩa ũrona kena kilo 5 mwana wa mwaka ũmwe akorwo wĩ mũciari nĩwe harĩa agĩrĩirwo gũkorwo akinyĩte tondũ gatirĩ na ũhoti wa kũrĩa wega no kũnyua kanyuaga nĩ ũndũ wa mara mako mena thĩna please teithia kana gaka gatũmĩre ũteithio waku gatwarwo thibitarĩ gakũre ta twana tũrĩa tũngĩ kana gaka ũngĩkahadithia magũrũ gatingĩhota kũrũgama tondũ gatirĩ na hinya wa magũrũ gatirĩ na hinya wa mwĩrĩ gatingĩhota gũikara thĩ ihinda iraya nĩkĩo ndĩrakũrĩrĩra tu on behalf ya Purity na mamu wao teithĩrĩria kana gaka reke tũgethere ciringi 500 cia ũgatwara thibitarĩ na ũteithio waku ũgũtũma harĩ na mbeo waheo ya Purity ũteithĩrĩrie kamũraika gaka tu ka Mwathani gakũre wega ta twana tũrĩa tũngĩ na nĩ njũĩ ndũndiganagĩria ĩno nĩ tabarĩra ya metha ya Kagoni na ririkana tugaga ũrĩa weka kũrĩ ũmwe wa aya akwa nĩ Kristo weka ũrĩa ũgwĩka Trish mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Kristo weka wewe mũciari niĩ ndĩ mũciari na twende kuona kana gaka gakĩhona na gaithie na mbere na mũtũrĩre wako haya ndatinda haha nĩ ngũrĩra reke njehere no nĩ tabarĩra ya metha ya Kagoni nĩ ngatho nĩ njĩtagwo Monica Kagoni tabarĩra gũgũkinyagĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gĩcagi kĩa Marigu-ini gũkũ mwena wa South B mwena wa Nairobi nginyagia mũthenya ũkĩte ũgĩe na ũtukũ mwega.